Clear tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vekule nizan nama UEFA Champions League Quarterfinal second leg in khel munum tak kan clear hawa chungte chu tun tuma chon kan clear let zoi anga tin zanin in khel tour fixer te mai ba ka football thuleng te clear ngai thla khona in nei le donong o nizana UEFA Champions League Quarterfinal second leg in khel munum taka hian Aston Villa le Paris Saint-Germain ten in khel munum big an chop chuaka first leg a goal thum goal khata lo chak to Paris Saint-Germain avan doi zoka an tang ta thunga he in khela hian mol ne tu English Premier League club Unai Emery en Colmek Aston Villa lam hian an mola hian Paris Saint-Germain hi goal thum goal nin an lo neya ma se aggregate ta ero Paris Saint-Germain avan nei zoka an tang ta thung Villa pa ka in khel munam tak maya hian Aston Villa hian game an thunun angreng khop maya goal shot po tum som pasari lai nei yin Paris Saint-Germain hian goal shot tum som pali an nei thunga ma se ball possession a ero kan lo rin lok ang nge in Paris Saint-Germain an tha zoka in pass di konga po achung nung zok an ni bok ma se goal shot le a hlo konga ero Aston Villa lam an hlo dai thung soita kangin he in khela hian atira train hun tha kan mumol mol maya Paris Saint-Germain lam hian atira bul an tran tha hle minute som pakhat na le ka goal kan munga la Bradley Barcola chon veilam sira train ball goala across lota Emiliano Martinez chu chesualin Torres nen ball clear chhawzok an tumna lama an chesuala Ashraf Hakimi chon hei hi lo nang chengin goala a chuya goal thatak ni zui ta in sikhat fain a team hi ma a hruai pui zui bok minute som pakona Pau Torres chon hun tha anei velea veilam sira train Aston Villa lam hen goala a volley ya Donnarumma chon harsala tuklavin alo dan sak minute som ni parukna Osman Dembele chon dingnam sira train ball a khal luta Nuno Mendes atan atok vele chia buka ani hian goal sira thataka chui lutin Martinez atan dan ngaina a lova Paris Saint-Germain hian Sydney fain ma an hruai der mai aggregate a phei chonin goal nga goal khat anita Paris Saint-Germain he olsam takin next round an lut don ni te poin alang man mase Unai Emery now te Aston Villa lam hi an bei dong du big lova game munom tak ron chop chuak ta hin minute som thum pali na hun tha ma saber an nei an mang tangka ya Telemann sa ball khallu chu Marcus Rashford tan ada phaya Rashford hian fing takin McGinn tan pelet lein McGinn hian Telemann sa tan ball hi ada phei veleya Telemann sen gola chuin William Paco chuan ball hi alo tawa ma se to per chuak zo talavin gola chiang takin aluta Villa lam hian Telemann sa goal khung mang hian an sipur an su thena goal ni goal khat ani zuita minute songa pakhat na Paris Saint-Germain an tal boy chun zom zela second half an ran deuh chautia hian Telemann le Rashford te chon hun tha an nei ngala ma se an hun tha nei hi Donnarumma chuan thatakin alo dan saka a team hi a chan him minute songa pahni na hun tha Villa lam hian an nei zui le ngala amai ro chu heti an nor luatero an tur ve zau zawa minute songa pahni na an nor luat turin Paris Saint-Germain hian an countera Osman Dembele chon tiboi tu lavin gola a chip luta class tak anni Marcelo offside man hlau maya he goal hi pom sak ani talo thung minute somnga panga na hun tha kan mole ngala Paris Saint-Germain in McGinn hi an lo da niam deuh nge ni center a train ball hi thatakin tiboi tu lavin atlan lu puya hlatak mai train goal hi a chui thut maya Donnarumma tan chet man na a lova gola a thlok lut moi hle tihian McGinn a goal khung mangkian Aston Villa lam hian an sipur an sut zo ta goal ni ve ani zui tapok Villa lam hian goal khung an lamamo ti in train an nor zui zela minute songa pasari na hlaum an siam le Marcus Rashford chon a hlaum zia alantira mol veilam sir train ball thatakin atlan lu puya William Paco chu abum rep nuwa gola a shota Donnarumma chon abeng phak deuh chia abeng chuaka Paris Saint-Germain lam an lom hle Donnarumma hian a chan him ngun angreng khop mai minute songa pariat na Villa lam hian hun tha an nei zui le ngal Marcus Rashford chu an tang zolo ani deuh ber maya minute songa pariat na hin Marcus Rashford chon ding lam sira tangin
Paris Saint-Germain defender pahnih chu mawi takin abuma gola thonlutin an defender poimo Erzi Konsa chun thatakin a pedlu ta ani tan hian pedlu phal lo chi ani to lo Rashford ron peklu hi a tha khop maya ti hian Sydney phurma sajok ni ma se gol thum gol nin ma an shroi ta United dulo Marcus Rashford atal ngap hle gola lu nu rei lo te minute songa pakwana Villa in hun tha an nei le nga la dinglam sira Marcus Rashford bok an ngam lo le Marcus Rashford hian nataka atal nuwa gola thatakin a chui luta he gol athon lu hi Tielemans chuan lo tavin gol dinglam sira a thlok lut man teu khop maya amai ro chu goalkeeper thazet mai Donnarumma chun thatakin a beng man le chia chia Paris Saint-Germain an him le sham minute som sarina Aston Villa lam hian an sipur su zona gol ni tur an khung teu khop maya minute som sarina hian Erzi Konsa chun ball thatakin a vor luta Marco Asensio chun thatakin fal takin atlan lu puya Donnarumma chau paltlang amamo towa ma se Donnarumma hi apaltlang zo telova thatak mai Donnarumma hian Asensio a goal shot hi alo dan sak hemi nu hian minute somriat pakwana Villa lam hian goal an mamoti in thin an nor zela ma se nor do tero an tur teu hle molding lam sir train roll tharma bak eng tak nei Desardo chun hun tha aronin siama ma se Desardo hian a hun tha nei bo pelin Martinez chun thatakin alo ben chho sak minute som ko pathum na Aston Villa lam hian hun tha tak mai an nei leya Matic san ding lam sir tang gola athon lu chu an defender Thomas Sen chun gola a volley ma se William Paco chun goal line a train alo clear chhuak man lo maya Paris Saint-Germain an him le sham hemi nuai ro goal dang alubel zui talava Paris Saint-Germain van nei talovin he in khela hin Villa lam hian hun tha an nei an bo pel nema hei ero an tur ta thung ti hian he in khela hian Aston Villa hian goal thum goal nin hne na an changa ma se aggregate ta ero Paris Saint-Germain van nei ta shamin goal nga golin hne na an changa semi-final anin pet kai zui ta ani in khel danga po first leg a silify ngota hne na lo chang to Barcelona an tol tluwa an king puimol nei to German Bundesliga club season kalmeka talboy kanti Borussia Dortmund chung goal thum goal khatin an lo hneya ma se Barca lam hian first leg ka an che that an mang tangkai ta sham an ne in khel munam tak maya hian mol nei to Dortmund lam hian goal shot an nga khop maya goal shot hi tum som pariat te meu mai nein Barca lam hian goal shot tum sari chau an nei thunga in khel pumpui thira po Dortmund an hlo om zoka ma se Barcelona lam hian next round lu turin avan nei zoka an tang ta sham tinani ber mai chu Dortmund lam hi first leg ka an che that tok lo an ui zui viavin arinom thung sigal iduna pa ka in khel munam tak maya hian Barca lam hi an chakle mai rin na te po aliana probability trang point Barca chak ring an tam ani kha amai ro chu second leg kai ro thil adang lam angreng khop maya atira train Dortmund an lo om hle minute nga na le ka train Dortmund hian hun tha an nei nga la velam sira tang Karem Adeyemi chuan Svensson atan ball thatakin gola ada luta ani hian gola ada lu hi Svensson hian gola thon lut ve lein Kubarsi chun alo clear man hlau maya Borussia Dortmund striker finisher thazet mai kanti Gurasi hian du tokin a chuilu arin oma Kubarsian alo dang zau hi apoi mo hle minute ko na Karem Adeyemi bok aron tal ngap leya mol velam sir train ball tlan lu puin moi takin gola ada luta Pascal Gross an ball hi lo lama se Barcelona goalkeeper Aaron Chesuala tru lo tak main Pascal Gross la ka hian Aaron Fola penalty chiang tak ani te po ati thei omme penalty hi achoi tareng boka minute som pakhatna penalty hi Dortmund forward Serhu Gurasi chon konfi tak main achui luta penan ka mangatin goal hi akhung anne konfi tak anne ti hian an sipur asu thena aggregate goalie goal khat alani ta tho minute som parukna Borussia Dortmund an hlo om chun zam leya mecha siam sak atrain Pascal Gross an goal moi takin akhunga ma se mechan ball apas don la hian Pascal Gross si alo pong zau maya offside wangin he goal hi pom ani talo thung minute som ni pakwana a in hera Karem Adeyemi chon velam sir train ding lama ding koto tan ball ada phaya Rafinha chu lo fall in free kick achoi
free kick hi Pascal Gross chon gola achuya Maximilian Bayer chon gola thatakin tauma se Sesni chon thatakin aloman chat maya Borussia Dortmund lamhian an ui hle minute somni pariatna Barcelona side trap afu tok lava Dortmund lamhian space an nei teu duai maya Pascal Gross chon ball hi line veilam sira tlan adayami tan ada pheya adayami hi chakta kha tlanin tlan chak an ti ve tho Jos Konde chon au phak lo khop maya adayami hian thatakin gola ashota mase Sesni chon thatakin alo dan sak vele hemi ball kal le thi Pascal Gross chon gola achui vele ya Sesni bokhen lo dang lein double save an nei ta an ne minute somli pakwana Barca hian goal an suale ta Borussia Dortmund chon Svensson main corner an chuya corner chui thatak te soitur ni lo ma se bense baini chon he ball kal thalo hi thataka aron chuata gola taulet len serhu gorasi chang tu nei lo chuan thatak main alo tauluta a team Sydney faya ma a hroi puina anita chi bok a mai ro chu Dortmund lam hen goal khung an tum luata goal an chua ve ta nge ya minute somnga palina Barcelona tan Fermin Lopez chuan dinglam sir train ball atlan lu puya gola thon lutin bense baini chuan an lama chiang tak main a chui luta chiang tak mai anne goal ni goal khat ani ya aggregate Barca goal nga goal ni ma an hruaina ani chi bok Barca hitlang ol sam turangai an ni man nge amai ro chu an tal buai chun zom ta zel thawa minute somnga pakona Frankie de Jong chu che solin Pedri tana ball a back pass chu afu tok lava Dortmund player me cha chun lo chu sakin ding lamatlan Maximilian Bartan ata luta Maximilian hian apchui thatok lova goal mauta achui lo hlau anne minute somruk palina Barca tan Fermin Lopez on sure goal kan ti thei ang tur hun tha aneya mase goal zona ped lavin achui thlok deuh lu mai minute somsari pathumna Barca tan Rafinha chon dingnam sir train ball atlan lu puya Svensson abum nuwa gola achuya mase kobel chon thatakin aloman sak vele inkhel a hmu nama goal shot kan hmu hnema game bo rok tang tak kan hmu chiang hle minute somsari parukna goal kan hmu le ta mecha dinglam sir tanga ball atlan lu puya Barca defender pahni abum nuwa gola thatak main ball hi athon luta Barcelona defender arawo chan chetak main alo cleara serhu Gurasi ke atak atlale si Gurasi hian chiang mangkhengin danman loving gola achui luta hat-trick asiam na le goal thum goal khatama an hruaina ani chi bok Dortmund hian next round lu turing goal ni an lamamoti anin hria a minute somsari pariatna goal an khung belle Pascal Gross a siam sak attain Brent zone an sipur aron su then leya ma se hei chu offside wangin pomsak an ni talo thung minute somriat panhina Barcelona tan Erikson hun tha aron neya ma se ani po hian a hun tha nei abo pel vele chia bok ti hian goal dang ero alu bel zui talava Dortmund hian goal thum goal khatin ne na an changa aggregate tairo Barca van nei ta hin goal nga goal thumin ne na an changa first leg ka an che that an mangtang kai ta shram tinani chu ti hian Barca hian Paris Saint-Germain nongzuin semi-final anin pet kai zui veta inkhel result lam kal san taila inkhel tour fixer lama lu chho vele ta ila zanin zanlai peldar som pani le chan ve inkhel munom tak clear tour om do na som pani le chan ve hian Inter Milan le Bayern Munich te chu anin ma chonang Inter Milan hi Italian Serie A lama champion lai an ni pialama season kalme ka po an che thle ya ma hroi tunin champion tura ringkai an ni le mek an ni UEFA Champions League season kalme ka league face a khan khelria ta tumruk chakin tum kha chi chaklo an neya palina ni chungin last 16 hi anin pet kai round of 16 a hin Dutch club tra Feyenoord so all sam takin aggregate a goalie goal khatin an ne theya an coach Simone Inzaghi po hian za aphu hle kumsang ni somni pakhata tang khan he team hi ain goal trana game zatni parukai hroi ten tum za somthum pasari te meu mai achak puya trophy paruk achoi pui to bok kumsang ni somni pathum season a khan UEFA Champions League final a hroi thlenga Mase City laka avan doizo ka atran pui ta hlau anne Inter Milan hian UEFA Champions League big shrimshima hian nu ma an nei chhelutuk lava tumthum champion toin an champion nu ber ero kumsang ni pakwa sang ni som season a dai khan ani to thunga khamin nuai ro an la champion talo
kumliam ta han round of 16 anin pet ka ya round of 16 a Atletico Madrid ne lavin antla anni an matson tur Bayern Munich lam hi anni lampo hi Inter Milan ang bokin an che tha a Bundesliga mashroi tu anni pialama champion tura rin kai anni to Bundesliga lama hian champion ngun Berlin record an nei tha hle maya UEFA Champions League ka po hian nu ma an nei chelo hle UEFA Champions League season kalme kai ro bul an tran fu big lova Kelriata trumnga chakin trumthum an tlo ma som pani na ni chungin playoff round an lut playoff a hian olsam taka an hne thei tura ngai Scottish League club tra Celtic chu goal thum goal nin an hne rama round of 16 an lut last 16 ai ro Bayern Munich tak tak kan mutta thunga Androm League champion nikum season a an phak lo Alonso now te Leverkusen chu olsam takin singa fain an hne thei anni UEFA Champions League chanchina hin nu ma an nei chelo hle maya tumruk lo champion toin an champion nu ber hi kumsau ni sompokwa somni season kha ani nge an coach han en vele ta illa coach thati han soitur ero ani chi lo hle Vincent company hi Inzaghi ne na khai khin chi ani lem lo anga company hi chu Barney relegate puitu ve mai kha ani ya nu ma anga han sei chun Inzaghi hi adin mun a thadeu turangai anni head to head lama lut vele ta illa team pani te trumriat an lo in matson towa Inter Milan trumli chakin Bayern Munich trumthum an chak towa in ne tok trum khat an nei to bok quarter final first leg ka khan Inter Milan hian kholmola goal ni goal khatin ne na an lo chang towa khami truma khan Bayern Munich tan Thomas Muller an goal akhunga Inter Milan tan Lautaro Martinez le Fratesi ten goal an khung ve bok probability tonga han chutin Bayern Munich hi 38% in chak an ringa Inter Milan 36% in chak ringin draw result aum theina hi 26% omangin an da bok in khelaso khan Hurricane an San Siro Italia ne na an chantur thu alo soi towa tunge chakzoka kan rin le anni pani ba ka hian main event ti thei to Real Madrid le Arsenal te anin machon don boka Real Madrid hi La Liga champion lai annia kumina ero Barca mekin an che thatok lo hle UEFA Champions League a po hin champion lai annia tlathut thei din huna ero anding mek thong Ancelotti din hun po ader thong ni soi ani to ani kha UEFA Champions League season kalme ka hian che thalo hleya chamlai ni sin playoff khel nga in an khosa khelriata tumthum zet antlom ani kha som pakhat na ni chungin playoff anin pet ka ya playoff airo an che thalle English Premier League champion lai Manchester City chu aggregate goal ruk goal thuma 9+16 anin pet ka ya last 16 anram club tha Atletico Madrid chu soisel lo takin penalty peta an neya tun thlengin hemi chungchang hi chon soizui atitam ani kha UEFA Champions League kai ro nu ma nei thaber an niya trum som panga champion toin champion ngun ber an ni mek kumliam ta khan final a Borussia Dortmund nei champion no moi an choi ani kha an coach Carlo Ancelotti he chu coaching a hi chon legend kan ti thein arin oma komsang khat zakwa somko panga train coaching hi alu chila trophy somthum pakhat zet a choi to anni anmat santur Arsenal hi team laklo titaila kan sei solin arinom lava anmani trantu tepo anlung oilo tura ngai ta phot illa English Premier League B ka hin pani na ni chungin season thum chung chu atop an khardon ta ni in alang to UEFA Champions League B ka hian league face a khelriata trumruk chakin trum khat chau an chak lava pani na ni chungin round of 16 olsam takin anin pet kai ani kha pathumna ni chungin olsam takin round of 16 anin pet kai ani kha season kalmeki anmang chelem lo hle last 16 ahin Dutch League champion lai he inelna po trum khat lo champion to PSV chu olsam takin goal thuma nei quarter final anluta pui miamia tak anne UEFA Champions League B ka hin history han enta ila Arsenal hi anna champion mi alo thunga kumsang ni panga sang ni paruk final a han Barcelona an ne lova sang ni sombariat sompakwa final a Chelsea ne lavin avan doi zoka an tang le bok hemi chungchang po hin soizui atitama English Premier League ka pani na ni chungin season top tumthum chung an khardon kanti kha final a po tumni avan doi zoka an lo tang to bok nen an teu thin ang reng khop mai an coach Mikel Arteta thung hi mitam takin an se line tam takin an fak thunga
Arsenal a in kol nuwa ma an so na an champion theilo lutuk ero hi chu a uyam thin hle an champion theilo lutuk ero a uyam thin hle Arsenal hi games an ni somriat kai hroi toin tumza somruk pariat achak pui towa Shield no moi pahni le FA Cup no moi pahni te achoi pui towa UEFA Champions League season kalmeka champion ring po an tam hle head to head lama lut vele ta ila team pahni te tum thum chau an lo lain machona Arsenal tum ni chakin Real Madrid an la chak mi alova draw result hi tum khat awum to bok quarter final first leg khelzo ta ka khan Arsenal hian Declan Rice a free kick chui pahni le Mikel Merino goal ro pui pakhat mangin sithum fain ma an lo hruai towa second leg a hianin tunge chakzo ka kanrin te ha comment section a thai lang donang o Real Madrid hian first leg a red card Mukamavin ka chu an chhor thei don lova Arsenal hian liam wanga chol Jorginho chu an chhor thei don lo bok probability tang hian Real Madrid hi second leg a chak ring hi 57% an oma Arsenal hi 21% chak ring om bokin draw result om thein hi 22% angin da ani bok amai ro chu hei hi second leg big chau kha ani ya Arsenal hi chaklo ma se next round lu tura ring ero an tam hle Real Madrid lam hi an tang viau maya an player te point vo phung an tina to khop maya Santiago Bernabeu po hi an chei that ba ka achung chu an khu don na fans te out home arin zok na na hei hi ti an ni thu te po an soi ani kha an mang tang kai thein kan ring hlomem le inke result le fixer nam kal san taila football Thu Leng a lut vele zoi don ta ila tu nai me han Thierry Henry chon thu thar arun ne ya Thierry Henry hi angai omve angreng khop mai Arsenal le Barcelona legend hian tu naya media ten an kom na hian Europa chon Real Madrid hi club thaber tin an soi thina ani na chen te po aum thei om me chuti rual chon mitam takin Real Madrid hi Europa club lian ten an hlau tin an soi thina hei hi adik nge ye amai ro chu Real Madrid hian hlau an nei ve thunga chu Arsenal team hi an ne tuna an khosak dan te yan enta ula Real Madrid hian Arsenal hi an ngam nilavin an hlau zo ka ni tin asoi Mikel Merino point thu thar arun nei ya Real Madrid nen anin machon tur chungchanga thu thar arun nei Mikel Merino chuan Real Madrid an comeback thei don nin mitam takin an soi thina hei hi adik na chen te po awum ome sithum faya nu fol to comeback thei turang tap chu han soi don ta ila Real Madrid team hi akhan ber chu an ni nge ye amai ro chu game hi adang lam ve thina keini lam point chak tumin kan khel ve don thawa chu wang chon Real Madrid hi kan comeback tir don lafa goal an ron khung ani poin changle thei turin kan in pe to kan ni tin Mikel Merino chuan asoi Mizo player lalrin zola point thu thar anei vele ta season liam ta che tha mai lalrin zola hi season third om tura notice United club chu azom don ti achiang thokhat ta nizan nama khan Times of Indian atarlan danin lalrin zola hi notice United lam chon mimal in remna an nei pui towa season third ma chon Indian Super League lama kan mudon ta anne lalrin zola hin tun tha azorwal hin isolate sitana a contract hi atop to don na free transfer in notice United hi azom don tinani chu rin zola hi a che tha khop maya season ni chungin I League ka isolate FC tan goal som ni pasari te meu mai a khung thei anne Manchester United lampoint thu thar an nei vele ta Talk Sport lamin atarlan danin Aaron Ramsdale chu an goalkeeper thar ni turatan senglu an tum thu tarlan anne United lam hian goalkeeper thar an zong chhona sakhop maya Southampton relegate to team goalkeeper Aaron Ramsdale lam hi an hoita ni in alanga Arsenal team goalkeeper lui hi United lama kan mu mai arinom lama se director Luis Xavier Martin chon tun na ya khan thu thar aron neya Lemin Yamal chungchanga angai dan aron soi Xavier Martin chuan Lemin Yamal hi player theina sang tak nei ani ti kan theu anga Messi nen an khai khin thin po hi thil om tak ani bok ani hi anung chang a tha ma field chunga a che dan te po hi amoi thin hle field pon nama a che dan thleng po hian keini lam chon kan chi khop maya player quality nei thatak ani ti hi atilang thin anni thu kan soilai te hian angai thatha thin na azoma field chunga ani nang takin a khel chuak thin bok tam tak hi chu an ni ve lem lawa
thu kan soilaya headphone lo ngai thamai mai tok te po hi anom thrin na chu mai pialama timin mu khom laya hla lo ngai thladei te po anom thrin ani lemin yamal ero chu tiang chu anilawa tuna hian player ro pui tak ani towa amai ro chu tun thleng po hianin kan thu soi te hi alangai chang tha ma hei hian miro pui alani tur thu ati chiang mani tin a soi zui bok football pandit na thok mek alan share le Gary Lineker te point thu thar anron nei ya UEFA Champions League season kalmeka champion tura anrin te anron soi alan share chang kumin pi ka hian Barcelona an champion arin thu asoya alan share chan Barcelona team khel dan te ngun taka ka chik le ka en hian anni hi champion thei tura karin ber chu anni ti hin asoya Gary Lineker ve thung chuan ke ka ngai dana chun tun din huna Paris Saint-Germain hi an champion karinga an game khel dan le an team quality te enin Barcelona te Real Madrid te Arsenal kan ti ho a hian anni hianin champion theina hun tha an nei tam zokin ka hria tin Lineker chun a soi ve thung kumin Champions League bi ka tunge champion a kan rin kha thailang vele donang o English Premier League club tena anno mai Ipswich Town relegate mai tur anga kan ngai striker Liam Delap point thu thar aron nei vele ta United team ani hi kan mu arinom lo ta hle tun hnai mai khan Liam Delap hi United lamchun an du thu an ron soi ve zau maya ma se the Daily Express lamin atarlan danin Liam Delap hian United team chu zom atum lo thu le United team an din mun enin khel achak ri lo thu asohia chuai chun club lian zok zom adu thu asoi ni hin alang tun din huna Liam Delap he Chelsea le Arsenal te point singlo tumin tran an lameka United no lin tuima zok zok hi chu azom arinom ole hatichin hatun trumatan chun ni tamai se clear tu te ha channel min ngai hlut saka in chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lo man tan min han lak pui le ta ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chho le zel don nia